Míle fáilte is teachan seo go Páirc Phiarsaigh seo il Peile Mionúr Longford agus muidir seo teacht beothugah Spórt TG Cahar YouTube fáinne an cluthe Laighean seo a Google line idir an Ireland Peile Longford agus Condilúi a tanné an thuras a dhéanú an seo tróna agus iad ag dúil agus muidir dúil le sár cluthe Laighean an seo ag gríomh peile Google line na minir. An da Ireland mar sin ag teacht is hiig an cluthe seo an sár chasmandis ag na grúpaí ach an caint is táthir fad faoi Longford agus iad an codjas far a ail tar éis Jablíon is fihe in éan achlíad an tamil fada sin an chaint fuhu mar sinnde agus iad an mui ag deanú chéilsúsa a Páirc híos fuoin. An drumclá an seo tróna galanta agus muidir teachtas agus caníalathe muon sin a Páirc well tá caníalathe den scaithin seo an nach de Peile Mionúr Longford mar sinnde tá muidir dúil le an cluthe peile fad. Mar sinnde na feirne agus an cúgadé ag go tuiseacht fáinne Longford na an cúgadé céine is a bhí an nar a chríicní siad in éan condé líise in san grúpa James Ross mar chuil Bair Oxen. Lína Lamcoil le Alan Minna agus Conor McHugh í de láidir mar sin mar Lán Thosaí agus tíomh leis an Dara Mulligan. An lína Lachúil deanta suas de Conor Doherty agus Mark Cooney na cosantóirí is fearr atá ag Longford agus tíomh lá Ben Blessington. Lárna Páirce, Sean Fagan agus Peter Farrell agus an lína Le Thosaí deanta de Cormac Flynn Cian O'Donnell an níoscara is mó atá an fáinne Longford agus tíomh leis an James Shannon. In sa lína Lán Thosaí ifir a cairde ag Joshua Marsh agus Sue Legason don the Chúil agus tíomh leis James Hagan Chomáid. Condilúi mar sinnde agus an cúgadé céine Chomáid céine is a thosaí an cluthe Cathrú Canis in éan Kilwantain. San an Conlí mar chúil Páire ahrú amháin agus bhar fiche a trí dún hóban ag teachtas in áid Sian McMahon bhí animnithe mar ibhredá ach a thosaí in san cluthe Cathrú Canis sin. Gíran do bhain imol na Carnaga agus donathe scinneidir farhil taithí agus an leis na minute le Javi an Rus caithú gansaí ibhar a cahar. In san lína Lachúil Conor Clinton, Ben McKeown agus Mícheál Mac Lú an mui an sciathan na Lárna Páirce Tom Maguire agus Mícheál Shaughnessy. Tá an contatíir fad ag teacht ó Luke Keenan agus go hairithe Cillian McQuillan a caiithú gansaí ibhar dó dhéag an sciathan. Agus an lína Lán Thosaí deanta de ibhar trí déag Finn Coyle imol na Carnaga Andrew O'Reilly agus ahrú eile na ibhar cuaig déag Joan Hanlon tá áid segus an tógaí ag ibhar fiche dó Brendan Cassidy. Ach an dá ahrú sin a bhí bartaithe mar Iadson Ewan Hoban agus Brendan Cassidy agus agus bhí gimmert in san cluthe Cathrú Canis sin. Mar sinnde na feirne híos fuoin an seo an drumclá mar dúirt mé galanta an seo agus martha rihanama Peile Mionúr Longford agus na feirne ag deanú an réiteoir a bheits am fadaga inniu i Lárna Páirce ná Eamon O'Connor agus well níl mór de púcaithe an seo tá sé bra séamh an seo agus na feirne ag deanú balasacú is deach ag an taobh lína mar sinnde tá muidir dúil le go mé cluthe peile bra oscailte a gin an seo Peile Mionúr Longford an nág. Agus stoppamuid tugadh muid seos le haidh óran na bhíon. Mar sin de Brad Condilúi an tíomh an Páirc an sin agus fóún an seo agus na feirne i golaiste ag áit sin na sacastin agus réad an caiithú is teachan seo ach ar nói slua bhrá taí is teachan seo fáinne an cluthe Laighean minir an seo i Peile Mionúr Longford an nacht agus well an Ireland Peile agus an Condaí an seo is dóithe tógaí in éad teachmantas ilte a thug siad in éad an Peile clia in san Darna bhhairte de grúpa i híon a Google line ar fuairsiid an ceannas fearr agus mar dúirt mé tar éis scór bliain bhí an a hasan san Conda céine margheall ar sin. Na feirne mar sinnde sacrathe ahrú amháin an sin ibhar a cúig déag fáhanne Conda Longford James Hagan ag teacht amach go dtí an daithir a cúig an sin. Santa sa golóir chomáid go bhfuil sé
I tóg Ireland Squash in Alarna Páirc Máirt and Rachel Eamon O'Connor Hunwich Sholu Anseo agus Capu agus well Kiblinch Arden Senior an sin Shella Fáiche Catchama I Condi Louis Gaji Ewan Hoban Muiran Skihan Anseo Condi Louis Gimmerchista Gaji and Ballimore Martashe and Ballimore Longford Later Schultes Jahig Maglu Later Jean the Toast Jesta Gaji and Lena Land Hossi and Chinagus Casti agus Catter Harter an Ober and Shin Janta Ig Longford Honey Winch agus G Halwu and Shin Ladrick and Shin agus Ivra Hart Lure Casti agus Shella Fáiche Jeshinish Ig Sean Fagan Chachtama Janta Gamoy agus Shoot Alarna Páirc agus Tucky and Shin the Cormac Flynn Shannon and Ish agus Shella Fáiche Rash Gaji Sean Fagan Alarna Páirc Jeshella Ig Jim Shannon and Ish Nyart Trastan dai had a Kuganish Ig Condi Louis ag Sholta Estia agus Longford Agiri Pulla Amshus Tianchin ag Jeshin Kailsha agus an kid Irak Dawkinson Goller Nonsi agus Carl O'Hara agus Nalawa Ligan Shiish go wom si Jernach and Shin Nish Condi Louis Chachton Tossi Fuin Shaston and Shaw Janta Gamoyes Clinton agus Chart Friedel Arnish, Tim Maguire Ruhuri into Janta to Luke Keenan and Steve Huntossi agus Shin Gramo Inte Chaktas Jah Haristella and G Halwu Yanu agus well Alan Mimna Avion Leshin Golan Ladger Shin Chaktama agus and Rachel Eamon O'Connor agus well Agro Fal Janta and Shin agus Buntash Ella de Longford agus Sean Fagan then you're Steve Cossentorn agus Steve Foster Lehroj Arcars Ja agus contradiction de Fáiche Steve and Shinson Lena Land Tossi O'Reilly Chuntu Giri Spas Amshu agus Barra Kemana Cossentori Condi Louis Jana Gamoy Simul Galore Fagan agus Lehroj Lewis and Curtis Ja Giri O'Reilly Amshu Ruher Counta Janta Alarna Páirc and Shin Hig O'Reilly Gamalesh Gullet Chakta Malesh Máirt beyond Dallan Skill for Hanya Longford T Vela and Ish O'Shaughnessy Janta Gamai agus Chaktas Javi Maglu and Skihan ag Shelf Conyachin and go O'Shaughnessy Chenchis Jaharish Galarna Páirc Actual Ben McKeown Farni Viosta for file for Hanya Simul Galore Condi Louis Giri Alachno Ma Shelf Biaku McKeown Shelf Conyaga agus Goni Giridini Amshu Chaktas Jahunski Han up to Tom Maguire Alarna Páirc Actual Connor Clinton Aristala Simagolor Chinchina Magajin Ski Hanagas Giri Daniel Ern Ruher Chaktas Jah Ern Lena and Lena Shinageru agus Janta Gamoy McQuillan and Nieskra Curras Jahaga agus and Kate score Fáiche Killian McQuillan agus Nakbrahan score McQuillan Geru Jah on Tiv Lena and Shin agus well Eshen and Tossi is counter Chiata on the Condi Louis agus Lenchin Lesson score Ganta Shin Fáiche Can Gerrit Scholtama Nick James Ross Gajian Tiv Lena Condi Louis Bruce Suas there Condi Longford Brad Toast to Lesh agus Sasta Echer Hartfried and Lawa and St. Catershin den Fark agus if he Girishin Ayana Garov and Ikmar the Jeshin Ish agus Andrew O'Reilly Higchan An Eric Shin on the Hero Rash agus Hardwallu Tilchin Oberien the Janta and Land Hossach and Chak agus and Shelvalano and Lawa Kurstja and G Halwu Yanu Kahimagluve Kuramalesh Dan Shikamoy and I like Weavru Chak this Jahu Sean Fagan a gubber agus and Lewinish Rash Gaji Skinner agus Hoban and Ish Simul Galore Condi Longford Dinya Fagas T and Selena Land Hosiaku agus in Joshua March agus in Ish Jesh Condi Louis Brufree Jigiri Gull Funyan Darna score Luke Keenan Tagamoyas Corner Cool Keenan Lesh Nirak Shaw Curtis Jahig Keenan agus in Kyunshaw Gullama agus her 4-8 agus well Keenan Fweevru and Irishin agus Brug Chaktas Jahir Lesh and Irakshin Keenan agus an dóid tá sé I gimmert I rith na bliana fad bheith dúil leis an Gulthar an Tras na nóid. Cynnála Gerridgemach ó Longford an sin, James Ross an Culbaire, Sás de sinna Janú agus a rístela an St. Cantar Céanad an Farc.
an lína úsait agus Cormac Flynn faoi bhrú a ríist agus Dara Mulligan agus faoi Anna bhrú sin agus Acras agus Cécras a ríist. Hid Condy Louis an Darna huair tá sé G halbú dhéanú san cantar sin den Páirc agus híltha Beidir inta me gaharn go méid sé ar a Ross chur amach níos fuide leis sin kick amach sin Darna huair grú G halbú deanta agus iad teacht amach leis Ráis ríist go lána Páirc Skinnader agus Skinnader is léar fága agus ag feimnú hart falarna Páirc Martha Hoban a bhí anim lethe in san Cornell Skinnader ríist Sir sin na Páirc agus an Gidí seo ó seach na sí agus an Spás a gascail suas agus a ríist eile a glú agus a géirí an lína sin a dheanú mar a ríis a tá McQuillan agus is sprá leis an lína sin a sprá leis an íra seo is moilean é fósta mar nuair tá deanta go McQuillan ar a bhain deanta aige faoi gá agus sin an Darna scór ag Condy Louis an seo. Sim go leir an tactic atá acu McQuillan agus fósta Maglú agus iad gram a hit an tíomh lína I ggéireadh is te gascail suas an Spás agus an sin nar éamh siad an díama scíú leis. Deanta go mbeidh láhaí ionta Halarna Páirc an sin. Longford agus a gur éh go gasta. Pasínta is te go dtí Cian O'Donnell géirí. Ggéireadh is te ar an kitach deanta go mbeidh an éalú ó Skinnader agus níor seo curthas te agus sin scóir an Skyho Cian O'Donnell. An coolbaire an sin. San Conley géirí lábha chu leis Cian O'Donnell agus sin sarí ar Creedy Hegason. Agus is léir an difer kick amach go Larna Páirc fáilte le Larna Páirc pás a bhain is teach drán na tosaí agus an difer dhéanann sé nuair a bhagan tú an léthróid go gasta ach Finn Coyle sí sin na Páirc agus an teach amach an kick amach sin Spás in is a Larna Páirc ó seach na sí agus a ríist eile Golfríd na lá agus Maglú ar fáil mar a bhí go dtí seán san céadla agus é ag teachtas te ón scíochan an sin chutha go dtí an tíbheile an Páirc faoin seastain an seo agus ríist eile Hoban agus an chuid den léthróid feige agus sin an rúthir sin ag teachtas te chun scíochan a ríist. Trúirtí hart fan dí an sin ag Longford ach an lú ag deanú an damaiste agus iad ag brisú is te an rúthir sin. Is léir go bhfuil sé teachta go tíbheile inis agus a gurí McQuillan agus an rud céarna bhuaí Maglú ar dús Spáirte agus clachtú deanta ar an éireach seo Maglú agus sin curthas te Hegason agus a ríis eile trí foiinte díire mar a ggéarna teachtas te ón scíochan idir Mícheál Maglú agus an sin Cillian McQuillan is léir go bhfuil an clachtú deanta ag Johnny Clarkin ar an glúiseach sin daoine ag teachtas te Spás a agail in san lár agus ag tabhairt faoin éireach nar tá siad ar an Mullindy. Ja, foiinte adrú mar sin, seolta amach go Larna Páirc ríis láha leis pointe an sin ag taig de bhainaí. Deanta go mbeidh aige, teachtas te ar a léthróid bhriste sin. Tom Maguire agus a ríis teinte go dtí an tíomh seo den Páirc. Tá McQuillan agus tá sé gurí an Spás céarna a ghlacu Maglú agus é sásta sealah coinneáil agus an ceann fada seolta is deantam seo ach ihreithin sin. Longford agus caithí iarach mar sin a bheith ionta crin. Man tá sé gurí é chuirte in lína an lean chosaí an sin Longford ag teachta amach faois Larna Páirc Flynn Cormac Flynn ar an léthróid seolta go dtí tíbheile agus in isis fada agus ceann fada drá an lína lean chosaí agus Máirt a gléirú a chumas mar lean chosach a bhfuil teachta amach agus láideacht agus an éhaint. Deis in isis curthas te a drá hagan agus an chosin sin Ben McKeown ag teasú an airde an láideacht a bhí ag McKeown ag teacht frídin sin Farnaí Bheosah agus ag teasú an airde in isis Condy Louis ag teacht amach go gasta leis Skinnader agus luas ionta cai sé bheith curma leis fáilte ag na Darna thuair agus ag caiilte ar feadh bommate deanta go fíor maiid ag donatha Skinnader an sin an sealamh sin a choinneáil Condy Louis agus comaíta chutha go bhfuil siad bra chomparta Seo iad agus Tom Maguire an léthróid caite te go Mícheál Maglú a ríist a gurí McQuillan ach an teachtarach sin agus an commerceid sin ro sé cohéfacht a céarna in dhéirí sin agus sealamh caiilte acu tá sé go go síon an éhaint ráist agus mar cúnaí deanna go mbeidh sin de Longford é thuirte Shannon agus an clagan an airde agus an lean cúlaí cór orm ciúin é teacht amach agus James Hagan teacht frídin lár tá O'Donnell a fuair an cúlín Dearna a fáilte acu agus an téad ceann in san céad le ach an íireach sin go amach agus ar thaobh na leibh lé agus fóríl fáilte agus an céad ceann sin de Chundaí Longford in san cléthe Laighean seo.
Janta go mai hon cool Byron sin Sam Connolly agus Clishty galore Bem Kiona Tráchtaire Higgins Spashin or Mullendy Rista coil or file agus egg 5 new heart from Lina La Tossi engine and ye chacked them up on cornel agus is lair Ashnik Stewart Cursi Stin An Takiak the chin o Hoban agus and chin Skinner their fast they chacked on Tossi Maglu agus and ye chacked on Skihan chin is chacked Gati Larna Park and Eshok chin and Darna Hoor agus Drohirak agus Tucker Huel William Maglu agus Beshihin Argela for the chin Shell of a horse agus a Vrunu Arash or Hundi Longford agus Connor Doherty chacked the Moss Schultes Jah agus Marsh Jana go fear why Tríchan de Yerti Fáte agus and Connor Doherty chacked on Tussie Doherty agus Connella cur her 4 Elway Golmahawk is Lear Joshua Marsh agus and Connor Chiton Neshnik chacked him up Giri Leroy Jamshu agus Miss Fager the Tussie Eiler and Ruher chacked Har and Golan and Shin Beja Commission Apple the Ruddy Oscar Susak Conde Louis Janu fear why on kick him up Kieran Devine Trasna Fihian Sagahian Divine Farnif Marchin Filer East Martha Shocknessy Jackton Tussie Huntakiak the Horde Sugar Spas Neshi Gospel Sus Alarna Parker Birchinshin Agus Hoban Sasta Glaku Jantica Moya Conde Louis and Eshagas Nyart Spas Sti Agus Miss Federla O'Reilly Wagu Golanita Chack the Harrison Haka Foilig Janica Moy and Shell of a Conil Truus Nasala Air Catch a sheer and chin O shock the sea reached because he had Brach Humberta Hern Leroy McCullen Agus and we earned ski Han Ristella Birchesty Agus Cossentorn Augusty Fahany Conde Longford Agus na an ish Feckamuj and Ruhur Chack the Shah of McCullen Nigeria Yana reached Agus Skilo Leshmas Fedger Jantica Moyega Hug Gramu Chack the Shah Galaj her near Ishin Agus Connor Doherty Ara Niwi to Jarna Jay Shock Torhi and Lan Tossi Lesh Agus Andrew O'Reilly Glandusus Pacey Inchin O'Nearak the V Killian McCullen Chack the Shah Agus O'Reilly Fartney Finbarra Creeknu and Caru Hulina Tafacha and Shaw and knocked the Conde Louis Agus Shin Congalta Ern Kiddock Shin the Simo Galore McCullen Giri Torch for your Eashtock to Connor Doherty Apple the Gadiak the January Agus Lav Ladger Curtis Jap It's Lear and Contor Chiton Agus and Ruher and Teshigiri Janu they're winning Conde Louis and Funchish and Farkama Shannon Chacked for Hunya and Leroy Jinshin and Jantica Moy Shannon past Toastja Agus Rishella Longford in the Moy here past Cusha Horch Kai James Hagen Janani Swar Shin and Darna Hirakt Tanyeva Catcher Hulway Kai Shivini Sladger chacked them up Dun Leroy Unshin Talking to Jashella the Conde Louis chacked on Tossie Agus Clinton Queen Shaston Rainer File La Codulation Anne Vrug chacked the Stour Huok and Shinta Maguire File Agus Nyart's Boisalarna Park of Doyshud Actual look Keenan Swinch for Duda Xas the Gold Shear Agus Nish Nyart Ever Hesti Longford Hartford D and Shin Conde Louis Agus a Giri Golsator a reach Donna Skinner Agus an Ishtan Spas Gosco Suus Maglu Agus Skinner Coe Bruiente the Rever Chalk Skinner Lish near Shaw Curhas Ja Agus Shin Creetney Har and Trasnan Hig Fart Hakahu Ganzi Ever a car and Adams of A instantly in a land Hul Akak 5 new Alarna Parka Agus Shin score Inta Agus well Morianan McCullen and Ruhushin Sha Fagan Chen Spashin Agus Skinner Sasta Golas Hun Agus Torch Fini Yerakt and Yerishin Cool Cullen Marshina Conde Louis Agus he'd Brown Tussie Instant Laighean Shaw Fajeri Stig me home glue Alarna Park to Maguire on La Codulash Agus O'Shaughnessy Chacked on Tussie Curtis Jackson and Cushion Sherfad Janta Stian Chin Connor McHugh chacked him up late Chicken Moyhega Agus Egiri Torch Figa Gasta Connor Doherty Agus McHugh 5 new Agus Gimmerch Gamoyle Kila McHugh Sasta chacked on Tussie Dinya Sti Agus Shin Hoban at Sti Cushion Shin Dianish Agus Marsh Sti Remon the Carnaga Tamijana Game Conde Longford Giri Curtis Jadney Skistja Lesson Cosmos Fager Leroy Aku Larna Park and Ish Agus a gun Tussie attached to Giri Curtis Jad Janta Aku he gonna chack him up McHugh and Connella and Kushna Broiga or Lord Marsh Steenchin Marsh Janagamoi Aka Reach Della Hoban Steenchin
Abel de sin a leo Burchestí, Hart Marsh agus an Laighean Friste sin, Abel de Glennon Suas. Agus, well, Marshestí leis hían. Dinne eile istí an éanach leis, an cun sin a winch nar a hagan sin duna láha. Condy Louis ar ás gotí hóban a bhí istí, agus é cosan agus ag deanú sár job an sin, an cun sin a winch am up. Jack tan tosí an éis, Tommy Hill Maglú agus Gary Maguire am siú an tosí ar McQuillan an agus McQuillan I Gary is Jahar Léon Tam Shaw Conor Doherty Gary stop a chur leis catch him on ish Tom Maguire fáte go mai far mór ná Páirc ó seach na sí le codú leis trúr ar tí valid an farcan ish Condy Louis deanna go fear white an shelf a conne a chuirsaí anú air agus smacht agus buanastú janta ar a cléthe go dtí seo acusan Change cheer, Sasta sin Yano Actual, Hoban, Agus, Tossin Chirish, Simul Galore, McQuillan, Agus Ashton Sprick, Martha Maglu and Shaw, Garrus Ja, and Ish, McQuillan, and General Ruher Cannon Ken and Rishella, Gary Spas Amchudohian, no Daniela, Horches Jahan, and then Shin the Skinner, Agus O'Reilly, Aaron Ketog O'Reilly, Lashneer Shaw, Shortest Jahaga, Gashin Curly, then Sky, and then Ketog Andrew O'Reilly, and Darnican Fight Jahaga, Agus Nakinte Haitian, more score. Sé funte mar sin de Condy Louis an seo pointe amháin culín amháin ag Longford muid sé bhhamití ag in san chéad leathan seo agus Longford agus Enda McGahern agus galore ceis na tóca galore beidir áfraithe le deanú Tá muid luath in san chéad leathan seo go barna sin do chuig funte inis agus Condy Louis cumann na maithe orthusin agus an caintear fad mar dúirt mé faoi Condy Longford rihan an cluthe agus an céad dá chluiche an grúpa buinte acu ach well You know, Garby, Constellation Clark, agus sinna fáilte Condy Louis agus an cléthe catru canis buinte acusin in jeden Kilwantain seachtain ó hin. Cuma Cinnal Merriga agus na chun fuinneamh céarna ag Condy Longford agus caiiteach ó learna Páirc. Fáilte in éis ag Tom Maguire chutha a rísteile go McQuillan simul galore in leasa go híon in éirí seo ag teach the stat. Neart caint faduda McQuillan. Iachúlín fáilte agasan Far ní Finbara in san chéad leat Sásta líarach teagasan go dtí seo Tag de Vanny agus ríseile an ruthar céanna janta ón scíhanna cunseoltas John Cooberg teachta má go lína lán cúla teanna go maion sin Condy Longford agus ar a J. Jerry galanta má hacu agus bhí orthú Bé ré fan a honne chun sin agus é prabú méil na cúlan sin an cúl baire James Ross teanna go maion Shalavaku in ish, or the team shot and far, Janta go fear white and skill and Chin O'Kean O'Donnell, Kuhn Galore, Shakas and Cullen the fight Jagger Hagan, Agnesagum, Rushin Janta the Terrace, O'Donnell Rish, O'Donnell and Kiddog, O'Donnell near Shaw, Agus Shultus, Jakas, Nervisha the Ye, Nervi Fragment the Ye, O'Donnell Chacht Huntossi, Lawa into Hokushinara at the Rahian, Agus James Hagan, Agus Jaharish and Lawa, Kean O'Donnell, Agus Aaron Kiddog, and Darna Cullen fight Jagger, Condy Louis, Cranny Hestia. Craobh hard from Dahead Cúig Gacu Brisiúma agus Gary Ray Horse to Sen Connolly and Cullen sin a bhí Harvey Táhachta and sin fáinní Condy Longford ach dúmtí ag imirthe in san chéad leathan seo agus Cian O'Donnell leis a féire in san chéad leathan seo Fuinte eile orthu ach an ainiún sin shelf buinte níos acu agus Carl O'Hara leis níor seo bhfuil an crinne agasan Neil agus an tríú ceann ar fór éileach hana sé sin den lábhas cosúil agus an réiteoir is tí Eamon O'Connor lena aga de sé ar fór éil agus bhfuil Condy Louis bhí siad an sin agus áil leofa mar bhí siad faoihrú an sin agus is minic deisní mar sin i críicnú ar chúl na hangaí an sin agus bhfuil brunan sé deis agus ceann Dahead Cúig seo ag Condy Longford chun iad a chóirteiste a háirteiste trí fuinte níos congraí mas féidir an cún seo a chur crinthar an trasna. Seoltaiste agus bhfuil tíar fuam a bhí leis ón seastan an seo an cumir sin go raibh sé go ar fór éil agus cunella churtha mú agus Mark Cooney an sin ó Champaigny an chundé a bell na club Clongosh agus mi háasta leis híon leis níireach sin Cic má ceanna céarna an seo Condy Louis Iad ag teachtas go lár baire Brisiúma agus sin cún fada lár na Páirc an láha an sin agus
Peter Farley Johnny go mai tridge fan a honne ach ta skinner an sin agus tridgínta an sin Ireland Páirc don néróid fáite buinte an sin ag ben blessing ten chanta go mai aige Golastean lena Laighean an cun sin a winch sásta Golastean go fégan an sin agus well an réiteir an é fálaach alistí an sin agus barí cainte barí rudí ráit an sin agus deis eile a chóir agus de marad gurú Longford crin leis na deisna 3-4 tá sé a bhád níos congraí de chundí luí ach Beidir Gol golú ormsa agus gol an gí robbag níos leidir na martá ach Tóirí an clonseo óna láha ó hégan de se ach go cóna chúil chuiste hegasan agus well de mar gurú fu máiste leis an clonsear na chun daithe a chuig ní mar sinna bhí leis an iarach seo ó James Hagan agus an clonsin ag tuairt 3 fointe 3 culín dá Longford agus iad níos congraí de chundí luí inis Sim rístelle na hemróí ar fad de crinne le chéile I should be níos giste agus ar lehanana céarna leis an culbaire me brion seo a skinner ar fáil an mí ar an scíhan ach tin sin fada go dtí far mór lár Páirc a mhair chanta go mai aige agus well bhg sin go gasta ach bhí mimnatí léite go mai aige deis cailse ag chundí luí cuma hairnis agus ó thara ar an léithróid inis well bhí me go rán sin gurú chundí Longford in teachtas deag a léis seo ach Malacht an Tráchtaire orthú agus sellh caiilte acu agus é brunta ráist ar chundí luí. Chundí luí agus má glú inis sellh ráist ríist ínta compordach a den acu hóban chomáid céine agus inis na spás gascail suas agus seo náis go gaithí Longford brú chuiriste agus iad teach frís Lárna Páirc deanta go mai Beidir sellh glací roiada an sin ach an réiteir ar eile go ar leis ú seachnasaí agus má glú i ggurí cóimar teanú leis má glú ar ríiste le deanú balas agus de agus den darna thuair chuthaiste heige an culbair deanna go mai rás teach amháil leis agus well buntáiste agus an réiteir an sin agus hana sé an sin gramú den láb agus tarint den láb agus cinnte go sé sin an agus má glú rinne dameiste ach tugann sé agus de seile sin do chundí luí ach caihí Longford runseachtaí anna faoi glú mar ahanúach é teach an tosaí tá sé cruú febanna an sin éidir é híon agus má chuil na mí ar híomh na leibh a chlé an seo do chundí luí áitiúil an dameiste ar fad agus well má glúigh teach an tosaí fásta leis an léithróid a dhéanann agus a osclaí an pull an seo do chundí luí má chuileann agus chulín fáite agasan go dtí seo an cún seo seoltas de hegasan an cún seo curthaiste agus crin agus thar trasnán ag má chuileann Péir a fáite aige ón imirt cún amháin ó cechan na siire agus seacin ar a chláir chundí luí tríchan mar sin agus chluthe bra an seo in san céad tríhhaite is fiche an seo den céad le agus deacail go leor ag Longford éil ón cecha agus nar a henseid girid leis chun chundí luí an bhrú orthú agus géirí é brú an tosaí agus dí halbú deanta go dtí seo agus a ríist eile fad na Páirc an úsa deacu agus mimna deanta go mai aige ach brú ionta ag teacht thug chundí luí agus scaisiún tíomhlína le brú suas air agus ráta ebre den Sky O'Reilly agus Luke Keenan agus a géirí an dáir sin a gridide Martha Maguire ach deanta go mai ag géalú a maithasach tá spás inis mas féidir é a bhga go dtí an tíomhheile den Páirc tá tharagus faoi ansóir brú an sin agus ríiste ráta ebre den Sky chundí luí an dtí halbú margheall ar bhrú ionta chuthas deach go lína landtosaí go hairithe man cog deanta ríiste ag Longford agus sin rochlú ionta deanta ag O'Reilly tiontú maithas an tribláid a rí sellh caiideach fáite ráis aige ó seachnasaí an sin an codú leis agus skinner agus sásta cuasaí a bhfuilú ar feadh Pearse Beirt inis in san leathala inis a chundí Longford Hagan agus Máirt agus éitir ag fannacht a réir céile a Daniela agus Seán ruthir deanta ríiste mo glú ach an tam seo skinner sásta agus ó seachnasaí ar ais go Lárna Páirc áitiúil hóban má chuileann tóiste fáigna a muí ar an scéhan Luke Keenan is tí ag seaasú ar Mullandaí Cosan dórna gasastí ag Longford ceir a fointe adrahunis agus ó seachnasaí agus a géirí chundí Longford a haintúma agus a thuúma mas féidir
Hoban agus inis seo Lewis ag teachtas te harna Máirt Maguire agus é géir rudí a bhgan is ciste brúínta agus O'Hara Janú anjob an sin Carl O'Hara an teachtas te far Abilara an brúach ar Maguire agus Sheriff Caitega ach Caitú ra agus molú a hort de Maguire grú sé géirí Lewis a chu leis agus an rud a bhga an tosaí mar Stáim an tatú tradition de tatú géirí sin agail agus fearne gal an tosaí sin an contour just dóithe na tatú géirí rudí a bhfuilú ach ní muile tá an ar insin ag Mark Cooney agus ag Brú Fríd Larna Park a rúthiríonnta Janta agus in O'Hara agus Hagan agus Cooney ag Jack Fríd agus gal an talamh bontáistí fáilte agus an réiteoir Tráchtaire áist an bhaintáiste sin ach an obair fad ag far ever sé ag Jack Fríd Larna Park in sin Mark Cooney agus an rúthir Janta agus in agus an fad sin agus an Jesinis ag Longford agus a rístelle an Jesin agus an géirí an bharna sin a leidir go trí fointe Curthiste agus níarach sin seoltaiste agus crinthar an trasnan agus Janta go fearhhaid ag James Hagan an darna ceann de chichan na sire chutha trasna agasan agus trí fointe adrathú híltha agus na bontáistí an silver fad a bhí a chundí luí beidir go mbeisiid níos foiide hantásaí ach ardháú de chundí Longford agus iad ag tridir Ashton san cléthe seo bé sé géirí inis ceir a bhhaimte le galan san céad le Mas féidir an bharna sin a leidir cúlín na bhain eile Béanda me gaharn brasáasta leis an dóid gur bhuascail fear an segasan is deach hiag an céad lechan seo seolta is deachanis go drá Luke Keenan Janta go maiid Keenan titim an talamh agus sin láidirtíonnta an is mas féidir é a bhógu bhí céan de bhain in é bogu is deach tagann sé maith ríist agus chundé Louis sáasta sellh a choneal agus ó seachnasaí agus spás a scór ó seachnasaí drofás chutha is deach agus a hanúir go déan siad is deach go dtí lár an sin na dosaí leis an léthráid binte caiite acu Amerbí nar hain sin is deach an scíorthain irí an leofa Longford sáasta gol leis an bhódíire agus ríseile is deach go dtí an lína land tosaí Hagan a teach amach agus an capú an sin ag Hagan bhfuil cosclé aige bhfuil cetóg aige seo iireachta se leis an cetóg seoltas de ag Hagan agus an scór an Páirc chuig déag an sin James Hagan fáilte aige teoltú is te ar an cetóg agus tá cetóg ag go duine chéarna Well, ja, funte mar sin de adrathúis Longford in é tridir áist in san cléthe seo agus tá stíl om an difer águsan sásan léithróid bhgu leis an cos é chur fada is deach go dtí an lína lean tosaí chundé luí mar sin teach go dtí an lár agus i ggéirí daoine aileisteach chun scíochan i brisú isteach go dtí an lár agus an sin deisné a ghlacu codasnach daonnta idir an stíl peile atá ag an dá ar an seo chun bhhain ionta nua amsir chun eile is dóithe Sean stíl ach i bríonn sé na peladóirí agad chun é bhga leis an cos is fiú sin anú Shelvanis go dtí an tíbheile don Páirc a dúin fin Cáil a caithú búta sí buí agus fearna grú go ruú ag teachtán tosaí má glú agus é gramid an scíochan sin agus an G Halwú Janta an sin ó chundí Longford agus in éis teisiid teagathe agus múscail sé isteach ag an chéad le agus a géirí é a bhgu Janta go maiid an sin de Luke Keenan agus má glú chun stop a chur lofa go gasta in éis teisiid a Larna Park agus Cormac Flynn ag teacht Flynn agus bontáiste agus in agus Flynn den darna thuair géirí rúil go chur ar Maguire mór seolta isteach a ríiste a Máirt ag teacht amach Máirt agus caiilte agus sin lámh ionta ag teacht iste hóban a ríist agus Máirt hí sé gurú sé fáilte aige ach an cosne sin in san lína lán chúil chundí luí inis bommite de Graham an seo in san céad le gáil ní ró mór an de stoppanna an seo in san céad le i Páirc a Phiarsaigh an seo an nacht chluthe bra oscailte in san céad le an dá ar an i ggéirí na chéile oscail suas Skinnidir agus cúlín bhhain fáilte aige in san céad le agus é ionta an bhuí a Larna Parc Muil a ríist agus chundí luí sásta sin a dhéanú de duine istí a scór an lína lean tosaí an sin agus Brendan Cassidy atá an de chundí luí agus Conor McHugh a ficus suas ach tá cosn ní fiú é chuiriste mar tá cosn dór na gas na Bertistí agus Chenchid a géirí ébrúiste a ríist an scíochan agus Angie Han iireachtas teachtaiste chun na léithróid jointeráis Skinnidirnis goráis go má glú i géirí ébrúiste ó seachnasaí
ar fáil fan a honne mar atá Clinton leis ar a seo agus an gramó ríist gur stop a chuir le Clinton agus well Enda me gahar ves bras aste an couple of Jernach and Shin Conde Louis Gary Brishu Fridge ag Angie Halwood here Tráchtaire instant cushions Conde Longford agus stop curha agus it's in a ves bras aste Gulcha Higna Shummer Fashion and Rat Ebra Togi Akula Jai Momacha knows instant kid la and the bunt hashchi ag Conde Louis and Sakid Catru and Shaw and kid la agus well bra Osculchin and Shaw a Barca Phiarsaigh and Shaw and Molly Moore Longford agus in score Yahama agus na Fernie Gulcha Higna Shummer Fashion and Aaron Balya Longford Cuilín Acusin agus Conde Louis fuinte han tosaigh tá seachcin Acusin ar a chláir scór bimidirráis leis an darna le iní seo. Ag teachtas ar an lína sinna géirú agus sin deanta go maiid McQuillan a níos chorthas agus an céad scór fáilte ag Cillian McQuillan agus na glú agus a géirí an lína sinna Janu Marí se tá McQuillan agus is bra leis an lína sin is bra leis an ire seo is moilinne Gearú is ar an kitog janta go mai an éalú ó Skinner agus níor seo chorthas agus sin scóred an Sky Cian O'Donnell an coolbeire agus an rud céarna bhui maglú ar dús beire agus clockú janta ar an ire seo maglú agus sin chorthas agus sin agus a rééis eile 3 pointse agus gramú teachtas go leid ar níir sin agus Conor Doherty ará Ni we to an Jarna Jazz Shocky Torhi and Lan Tossi Lash agus Andrew O'Reilly Maha Skinner agus an Ishtan Spas Gosco Suas Maglu agus Skinner Coebruinte der Aver Chaco Skinner leis near show Curhas Ja agus Shin Creedney Daniela Horches Jahan then Shin Skinner agus O'Reilly Aaron Ketog O'Reilly leis near show Shortest Jahaga agus Shin Curlington Sky then Ket Janta the Interus O'Donnell Rish O'Donnell and Ketog O'Donnell leis near show agus Shortest Jahagas Nervisha the Ye Nervi Fragment the Ye O'Donnell Chachtama agus an Capu and Shinnig Hagan will Cosclayega will Ketogega show you at the Shalish and Ketog Shortest Jahagan agus an score on Páirc
Páirc fishing seo in Mionúr Longford agus in Craobh Peile seo Peile Mionúr agus in Craobh agus in Craobh Peile seo well ja funte adarthu agus na frinne golastea hiag na seomar festis ag Laighean agus na bontáistí le chundaí Louis agus iad ag golastea hiad ag tá seacht den chuidir fearr in san chéile ach tridiráist in san deim momente dearna ó chundaí Longford agus an comórthasan gorósin sin ní múscailt istea hiag an Craobh seo. Na scórlaí is fearr agus Pearse fáilte ag cían ó dálda chundaí Longford trícinn fáilte ag James Hagan agus de chundaí Louis well Donnacha Skinner le ceann amháin mí thuma glú le ceann le Cillian McCullen agus an chuidir mó den scóin agus an trícinn fáilte agus Pearse fáilte ag Andrew O'Reilly. So mar sinnde an réiteoir Ian O'Connor a Lárna Páirce ré hunmuid a cheolú an seo trachbomate nó mar sinnde le fáilma céhés a gáilchan tosaí hiag an cluiche canis an seo ag Googa Laighean. Curthiste agus capú íonta an sin fáilte a Lárna Páirce caiilte ach fearil mór a gobar agus go ré winter áisteach an caisin buinte ag chundaí Louis seoltas te lua agus a gurí O'Reilly amsú lua deantaige agus sin gadaíocht den Sky an sin deantar cúnaí teachtas te agus pócas aige a ficú an sin agus Longford agus is léir Beidir iad Spragy McGahern ins na seomra festis agus é agus neart tagí agus an leis an grúpa seo fi sé leo mar bhaine stúr ag ís faoi sé bliana déag seoltas te lua agus an pásar fáilann sin ó Flynn curtha te dro Hagan an tionúiste tá cidog go déirna céarna scóirínta fáilte aige in san céad lá ach gan isis Cahrar hart fan daithir a cúig agus Longford an isis agus Blessington curthaiste agus Marsh agus deanta go maiid ag a fearr lean tosaí agus é abal de teach amach an cion sin a winch agus buinte go maiid aige agus well mar dúirt tradition de galore ó Longford é chuirte ag an lean tosaí láidir ag teach amach agus a gúsú gin láidreacht agus a nearta teige an cion sin a winch agus bhfuil taitsin sé leis an locht fécanna an seo in Mionúr Longford. Dé seacu chun cúlín a chur idir na foiine curthiste agus an cún seo seoltaiste agus crin agus an locht takeíochta an seo Spragy maialar sin agus scóiríonnta fáilte an sin ón chic sir agus well Simma galore chundaí Louis agus athrú agus well McConar éiste teach tan tosaí ar Mullandí chuna cic amach a ficú suas agus athrú amháin an sin in san céad lá bhí sé sásta daoine a criniú isteach go dtí an lár agus brisú amach McCeown amtaí sásta teach go dtí i Mullandí chuna cion sin a winch agus iad ag teach tan tosaí inis agus luas sa stíl Lárna Páirce McConar éiste ar an léthóid deanta go maiid Flynn an agus stop curtha leis an iad ag teach tan tosaí Skinner hart fa Lárna Páirce mar tá Coil santas a galore éis an hart fan daithir a cúig agus i ggurí an léthóid óga an tosaí seoltas deachan sin agus cín ag teach amach agus bontáistí tugad luas deagadtí an lína lean tosaí agus rás cosisian seo agus sin léite go fíorhhaid Ben Blessington agus an darna thuair fearr níomh mar a granar dinné teachtas te agus é gurí tionchar níos fearr imimetir chuirsaí sin san darna le Longford ag teach tan tosaí agus gurí é bhógu ach stop curtha lófa Flynn a ríist Trasna go dtí Lárna Páirce agus Iverthir Feiler an tíbhheile an farc Birchas tíon san lína lean tosaí agus é curtha te dro Hagan lua teach amach agus cai sé éil den darnathir fáilte aige agus O'Donnell ag teach tan tosaí ar an cit curtha te bhfuil an crinne leis níl agus teinte amach ar fóríl agus míá leis ní ra mór an spás aige na himirt leis an sin agus é gearúis te ar an cit agus well tá sé bra chumasa duine céarna trí cúlín agasan in san céad lá beitte mí háasta leis an iarach sin choníad a chur ar chó scór agus a rísteile McCeown ag teacht go Mullandí agus well neart duna glúiseachtaí ó chundaí Louis agus thugúrá go dagann si díreach chun farc tréanala Simma galore McCullen go fáil an mí agus a gurí an spáis sin an pol sin a thuirtdá agus an léthróid a chuiriste agus luas curtha leis an éis agus Skinner teach tan tosaí Skinner agus fihe meidir deanta agus Skinner go fáil go leis i ggurí duine eile glúbú hart a gan isis Maguire Fríd Lárna Páirce Tom Maguire agus an conseo curthas te an trasna ag Tom Maguire Fríd Lárna Páirce leis híon
an ruúthar deanta ag teacht chun tosaí ó Skinner de rééis an Polfacha agus an fear mór lár Páirc an sin le cosachar leis ag go deireadh chun neamhhainte a chur idir na feirne ríist. An Clehan seo Barca Phiarsaigh seo an maiile mór Longford an nach chutha amach go dtí lár na Páirc a buintin sin agus thuban ané teacht chun tosaí higann tríú cuid den Páirc inis ar áist Hegason. Thuban agus sásta é bhagu go dtí an tíomhheile má chuileann a ríist agus chunar dothardaí ag súil géir a chuine leis nach nar dhealann sé sin fágann si spáasta cínan teacht chun tosaí agus seachnasaí. Inis má chuileann agus an ruúthar cíarna deanta a go seachnasaí nuair a duine istí díras na sala air. Sásta é chuine agus go ar áis go dtí lár na Páirc Conor Clinton rééistile ar áis go Thuban. Chumdí luí brad chuiste mar a bhí siad in san céad leat tuigann siad go bhfuil siad an tosaí. Beidir níos fearr Longford teacht amach agus brúachar orthú go ríiste polistí hart fan daithir a cuaig agus iad a ggéarú is te. Skinner fearr a chur an luas leis agus seile fáite aige. Clinton ané é híana a chur ar fáil. Clinton agus sásta gol go fada. Ní go dtí an daithir a cuaig agus an sin tiontu is te. Obrianta deanta agus Liam Green a hanagus teach le hama mar áionad an seo. Tá Maguire fuair an cúlinn dearna agus é i gobar leis agus é curthaiste agus an lína curthaiste agus lábhínta agus sin cosint Sky agus an lína landthosaí agus mimneag teacht amach go láidir leis dorn curtha leis agus abal é bhaint agus sin an cosint go deo. Conor McHugh agus é gang trasna go dtí an tíomhheile. Agus ínta tucha leis an cosint agus an dóid atá an lína landcúil seo ag feimnúach cai an lína lachúil agus Blessington bheith chuirma leis mar bhí Luke Keenan na stís na sala air go fáil ag Blessington teacht chun tosaí agus spásan san lár mas féidir é a chur is de agus Cormac Flynn chuní aige Tá trúirtí an san lína landthosaí chutha te dro hagan na teacht amach leabhar agus buinte agasan agus deanta go maiid ige pás ar dóid deanta agus Green a goiste ar an cedág ach tean sé amach ar fór agus an seans Pearse acu a bhí ag Longford nis in san darna lea agus iad chutha ar fór agus well an muir tíomhlín an seo ar a go lethrú ag teachta seo agus Condy Louis sílam a dhéana sachrú agus well efer a cúig déag Joe Hanlon a bhí animnithe ag tús an chluthe narchasaí an san chluthe Cathrú Canna sin agus ag teacht amach tá Andrew O'Reilly fearr fuair de chulín in san céad le agus a tuairt déis de Joe Hanlon teachtaiste fearr chulé agus é golaiste Alan mimne a bheits a feicú suas agus é golaiste a dro an lína lá tosaí seolta amach cion eile sin rimmel an dí agus ag teacht chun tosaí na ré eile agus Finn Coyle ag athrú hard Ben McKeown agus Finn Coyle ag teacht chun tosaí chun an cion sin agus ré a thuirt the Senan Connolly on Kikama Skinner is jagged an lá ríist áúil Thuban agus neart den seile fáit aige Skinner chuní sásta é bhágu frídin lár man tan spás oscailte mar atá Maglú agus léróid chuthaiste chuní a ríis eile chuní ag seaú an áte léite go fíorhha aige agus Green an íireachta bhí agus an níos luúthe ar ais go Mulligan Longford nis agus iad I ggéirí é chur fríd na láha agus simú golóir nar a fuair siad an fointe seo den Páirc san céad le bhg siad é leis an cos ach go fríd an lárnis leis an fégan agus ríiste Evrathe Crinny Harter Condy Louis hagan agus é deanna go fíorhhain sin san darna teacht amach chuna léthróid a bhaint O'Donnell smuinte faúda arás gotí an dí áúil Flynn agus spásan is dúir fégan leis an éir seo chuthas deabhfuil de cosa leis níl agus Senan Connolly an abal de sinna bhaint deanta go maiid ag an cúil baire sinna léo déisianta an sin bhí ag fégan agus tíireach ar an lína bhí Connolly abalta fan na honne brúag teachtas deathir trúr agus Máirt agus é gobar agus mar an Condy Louis in san céad le géirí stoppa chur ach deanta go maiid Condy Louis fáigna agus an sin compardachan é bhga go GNT bheile anis ar Laura Keenan clagan an áde seoltarráis go Skinner
Skinner Friedin Larton Yard Spas agus Greeny Gary Stoppacher Green Alano Skinner Jana Gomoy Clinton ag smuinniú faduda Clinton leis an éir seo Curthastea agus Crin agus Haran Trasnan Clinton hon nígúlí na hórtinis dá chundí Louis agus a ríist an Emerton sin ag teach Friedin Lar ó Donnacha Skinner ag nascú agus Conor Clinton ar fáil hon an cun sin a chríicnú agus an scór fáilte Mimna Bucky agus Gurí chuirte dul Flynach ó seach na sí sin ó seach na sí seoltas deaga caithigh Cooney seo winch Cooney agus órás cossin sin cos leis agus well na míor coolará teaghfuil dearna Jant Agason agus naithir a cuaig a bheits an do chundí Louis. Tíra an Pearse agus chundí Louis I geri brúchar agus pásamá ag teacht agus aspa crinne leis a thug an Jason seo agus a chur chundí Longford a faoi bhrúin sin Cooney agus I geri gold siar agus an isis I bhir fiche dá agus Cassidy agus Beidir go seo na cool scór le an seo I barca Phiarsaigh an seo I Maile mór Longford Seolta is teaghlaíonnta leis ach heagolama agus ar fóraíl agus Is a réigen deisnig ar fóraíl ag chundí Louis Neart crinne sacus in san céile Cynhhain na mar sin de ar fóraíl Cynhhain an is sin san darnaile Tá sé trí chulín chun thosaí agus Longford well ní mór deisne de chuil ag ceachtar den daharan seolta má go dtí Larna Parca neart ifar hen sin Neart Emery Harter chundí Louis teachta má leis an leithróid agus Devani tiontuiste agus a gcónaí sásta Réan a ghlacu duine sin a rís eile na Skinner taithí agus an leis na minar an airí agus ag teacht an tosaí a ríist Skinner spás agus tá chuiln ar fáil fan a haine sin sé siar leis maglú agus bhí amcéad le Agason agus gompar na leithróide an tosaí mar bhí Hoban agus a ríist eile Clinton a ggéirhiste Hoban chuinil Shellah rás go dtí Skinner Réir fáil agus sin fin coil ag teacht an tosaí inis Cún ag teada is teach agus an cun seo seolta is teach ag Keenan agus sin Culín den gradas argin sin óla Keenan agus ag tiontu is teach gan smuitiú a fadúda agus ag caiú hargúlan Haran Trasnan sin agus an Culín ar fad. Well, Enda go harn agus éra ghfuil athraithe a dhí agus is léir sin tá sé ceire cholín ar chúil agus ag teachtas te Luke Donnelly ag caiú ibre a seach agus ibre níéig á sin cían ag teachtas te agus an bhir teachú ag teachtas te agus I golas go Larna Parca Peter Farrell ag gimachta má agus chomáid cíarna agus James Shannon ag gimachta má fásta Luke Donnelly mar sin agus á sin cían ag teachtas te a géirí teannachar imirt ar chuirsaí a Larna Parca Tá chundí Longford ceir a cholín ar chúil agus well a ríist bhí siad má go leir teachtas te higann cléthe san céad le agus bhfuil tá aisirí eile ar thunéis sin san darna le cuma na maithise agus comport agus muoín ag chundí Louis an seo in san cléthe Longford ag teacht an tosaí carste le bhíonnta curtha ach buinte sin Cian O'Donnell níos gire agus an scóirlaí is mó tá acu de sin is ag Luke Donnelly teacht an tosaí deanta go móid faoi bhrú an seo ó Maguire Ráta ibre den Skyhin seo ag chundí Louis cethra an sin ag géiríonn spás a gridjim O'Donnell ag smuitiú faduidir an cit agur éis curthaiste ag O'Donnell ach well bhí teagháil deanta leis agus an gol máil agus an réiteoir a bhí abla sin eáil agus tugann sé deis eile dá Longford ach bhfuil bhíonna go leir O'Donnell agus fada go leir ó na chúil ach tá scóir de tá scóir de lí ar Longford agus Beidir gur O'Donnell an duine ceart thaí ar a chaintiste higann cléthe ríist agus goráist hic Cooney agus caiú gansaí ebre a sé ach thug sé faoi iirecht mar seo in san céad le ní bhuair sé an teagháil is fearr leis an leithráid ag smuitiú faduire an sin go gasta hic fégan ach a thocrúthaíonn a ríist Cooney Curthaiste agus an cún seo seoltaiste agus ríist eile an crinne sin a ligann síos bhí an airde aige an níiri sin ach bhí sé amach ar chlé agus ar fóraíl agus
Simul galore will Longford goal Bruce ar a kickama agus dul ginne inish. Alarna Páirc, Condi Louis, Crinula Keela, the Brishu Mahagatively, the Skinner, the Nyaka shoot. Maglú dinne eile fagan sé spáins an lár agus é brigama agus sin planáil den Sky agus fin coin fag homna leis híon séir sin na Páirc aige agus well sin commerce den Sky agus Senan Conley ar an lehanna ceart an ihir fad ó hiún na kickan amada. Gan breúir bíon is sin lár na Páirc agus Hoban agus Seo Adge agus Condi Louis Nyart séir sin na Páirc acu in san tríú cod den Páirc an seo a lár Baire Skinner ar ríist agus Dalcréiste Condi Louis Shalavacu Longford Sasta sí sheer galore spás agus Phiarsaigh a Hóirstoibh an seo Pásna fegóma Gol trasna na Páirc Híl ha Bedger goróisiad Huntosí ach tá siad ceire fuinte ceire chúlín ar chúl Híl ha Bedger go méh siad gurí iad a gritim síos rubag ní smó an seo léhráid ó cáil churthas deacha drá cínan cailse Dolamú orm sa Bedger go sin an plán atá na iad a háintse se agus an sin brisú amá agus seo iad agus fégan ag teach amá fríd an lár an rat an sin trúr hartar tag de bhaní agus Clinton an sin I géirí stoppachar leis an glúiseach an tosaí agus an is Cian O'Donnell an locht fégan an seo géirí iad a sprágú an seo I barc an Phiarsaigh agus Green churthas deacha Green a drá Flynn amach go dtí an Cornell agus an is dáirí teachtas íag de teachtas deag go trasna cool agus gan dinner bíon sin gan lava chur leis na dána chur leis ach gan contar sin Connolly sásta leiciste sin golama má charatíh lína ach bommatin sin bhí contar sin agus seán contar sin is do Longford an kickama caiisiad rud se tíanana fudú de seo mar tacta íar fad go dtí seo agus na buntáistíonn seo ag Condi Louis agus deanta go maiid ar ríist Hoban ar ríist agus well Bruin is agus Marsh agus Hagan ag teachtas te Hagan ag Gerus te ar cool Hagan leis ní ag seo agus a mahar 14 ar híbn le bhí eise agus well an réicseoir an sin agus níman O'Connor tíra agus ará buntáiste agus an táhar fad le James Hagan mar bhí sé Gerus te ar na cool Laighean agus Joshua Marsh agus well iad abalta léhráid sin a winch G Halbú a dhéanú agus Jesh galore war an sin do Longford an sin tugann si Jesh heile dó James Hagan churthas te agus Creedney Agason scór a bhí ar Longford trí chulín a ríist adrathú ach ní féidir láfa Golham tosaí agus sinna tadí orthúin san cléthe seo ach a ríist Caiisiad run seach díanú an kickama seo a leo agus gan réna éiscí a thuirte agus siimplí do Conley seolta má go Lárna Páirc ar níorí seo inis ard san air agus lábh chutha leis buint sin sinnig de bhaní inis sin faoi agus Longford sin caiilte acu ag teacht chun tosaí agus deir seala nar a bhí siad ní scór amsú an sin Golham tosaí in san cléthe agus scór eile amsú ach Maglú ar tíb seo an Páirc agus an spás ag oscail suas Clinton ag teacht an tosaí agus Nyart spás in san lína lean tosaí agus láha mar a bheith Glennon agus sin foiite caite agus ard san air go fáilinn san imirt deanta go maiid Blessington sin a leo agus an locht takeíochta an seo a gimpí ar Longford bogu an tosaí níos giste sin a taanú acu a lethar a thuaire agus O'Donnell a Jommans an tosaí fríd Lárna Páirc ag chuntu is te Green ar fáil fan a honne agus cúil in ar dóid ach foiite agus glacha agus Green ag teacht a rís leis churthas te dró Hagan a chuntu ar an kit á contarte sin Shellah churtharás go O'Donnell cai sé éalú a mahas na láha mór a sin a teacht agus an cun seo caiite is te caiite go Creedney agus Creedney is te ag an lína lean chúil sin abalta an cun sin a winse agus an caisin an untí sin a thugáil agus bhí siad í mar bhí Longford an sin ag teacht go láidir Condi Louis agus ó seach na sí go dtí tíhheile den Páirc réanar fáil ó Hannan is tí an tosaí ach má chuilann go leis híon bhí sé ciúan galóir nes sin san darna le ach Shellah Agason agus fálaí teanta aige agus fégan a bheits a goiste higlóir a réiteire tá méid deanú agus stop níos lethe le má chuilann ag teacht an tosaí well simú galóir Go far over a hog jag ram nugent the teachtas te agus McQuillan atá ag amachtamá agus well far bhí Harvey contacha in san chéad le trícin
de Fuinchi Fáilte agus an agus de Culní okay gemach ma Cúan galore in San Darnella agus an tahrú sin de dhí mar is dóthe Conor Doherty agus an stop sin a rinse le Cillian McCullen agus Carta Bui Bronte and sin Ireland Páirc agus fégan is cosla beidir a hógan Carta sin agus an stop an líide letha na McCullen ag teacht an tosaí tugann si de seile agus an cinn seo seolta iste agus McCullen leis níor seo curtha iste agus well McCullen go fáil ar a Páirc sin ahrú teanta Condy Louis beidir dul mú ormsa faoi na harthaithe teanta mar McCullen sin an níos gire agus an scórlaí is fearr atá Condy Louis in san críomh go dtí seo go fáil ar a Páirc ach léithreid ag Longford agus Hagan agus Immert agus curtha passar dóid teanta ag seo iad fríd Ireland Páirc a fégan agus Fáilte gan san year Jeshin is fáinne score an cunseol curtha ho Doherty agus an cunseol crínithe ag Conor Doherty catches ja har an trasna pass gantas Jack Jean Cornell fégan on han sin a winch go hard in san air tugi mat the Doherty agus sin scored in sky agus well Longford agus iad acrochanis treasure san cléthe seo ja chuilín adrahu caiisiid gan an lech ar íst agus ráteogam gomininic leis an kick amach cíarna níos am catigan na seasansid and we are in skihan agus gan an spás a horse Condy Louis no Graham gansi ail agus gan legin stoif an ruharianu ag níos fosa an moxa Tráchtaire agus sin ra shorta maha reached ardenish o Conley in area sin lehrod sin buinche ag Longford agus reached ala shoy at a Charlton Tosi Green Algerian ladrock to Tagason ag Charlton Tosi Curhas Jagachi Marsh Shorta Moss Bossinish Mark Cooney agus to Hagan and Steve Huntos here Hagan agus Alawa Curhalesh agus Jesh Ella Bencher for Hunya Coolach the Alawa Curhalesh agus Haran Trasna agus Tegan James Hagan Jesh into Havian Shin Haxasta Galaku Lesson score Shin agus and Varna Grijim Gaji Coolin and Hawaiian Shaw a Barca Phiarsaigh agus Bedger Nish Gulchin Ye Golan Lek Bedger Gulchin Ye Golan Lek Lesson Kikama Shaw Shasu Aaron Tevan Mui agus gan and Splas the Horch Condy Louis Giri Brisho Maharist Green the Testium Ireland Páirc Janet Differentish Green the Golan Argelesh agus an Kunchin Bristol agus Hwache Condy Louis agus vi sin the year agus stop Mijla agus Cian O'Donnell Jack Trasna sin agus an stop sin Mijla Ireland Páirc agus an ish physical act agus an dar the torchwi ar a doicard Coolín adrahu in ye ach lia agus Kildara in san cléthe Laighean seile agus well an loch takeíochta an seo Longford agus Condy Louis ag géirí áte ail in san cléthe Canish sinna bheits ag fanadorthú na butchery in san cléthe Laighean seile idir baile clia agus Kildara agus Marathán seo Coolín adrahu in sin Coolín adrahu in seo seo iad agus Louis Condy Louis Charlton Tosi McKeown go fáil Shelf Coniaga Janta go móid brúíonnta agus á sin cían gí stop a leis McCullen in éis agus McCullen bhí Harvey Cuan sa Darnella Maglú agus sin Shelf seo Kurt Hama agus sin con seo Shultas agus well an loch takeíochta an seo Malia Moore Longford ra go deis sin ar fórí agus iad brasás de faduda Substitution Longford team number 20 Keelan Hudson replacing number 4 Dara Mulligan Darren Mulligan ag amach amach agus ever fihe teach this chat sin Keelan Hudson ag teach this chat in a hatch Coolín adrahu an seo in St. Darnella agus Darnella Harvey Saltwer agus Marvey in St. Kedla Foster and Jai Moncha Jarna den Kedla and Trevshe is far a vi ag Longford agus Carta Bui Toki and Shin ag ever a Coig Shilem ever a Doyeg Conor Doherty well, Rachor and Ye and Carta Ronu Curhama agus Lawa Intak and Shin Chaktas Jam Maguire agus Abelda agus Cuncho Winchega Clinton ag Taco Lesh agus o shock na see agus Badger na Jesh na Shin Donna Cool a Vieg Condy Longford Nis Luihe a Ves Lochwer agus Kenyanach Jeru and Le Money Romor and Jeshna in St. Kedla ag Cactor and Darren Badger go Jesh Hala Aku for Honya Cool and look Banas Jacta he is swooning and the Magaharnaral off the Bruce Suas agus gan Leggins the Condy Louis Shalav Aku agus Shinatayano Aku and Ish Marsh
agus Hagan agus Rata Ibranís farú who Gary Stoppachar Hoban and Ish agus Shinna Telejanoaco agus Shin Fagan Sish was agus Skinner there reached and Lav Curhusja and Stoppachar Lesh and Lena Land Hussey and ye chalked them up. Marsh agus Gobernish agus shot had the Ewo Stoppachar Lacondi Louis Shella Forest of Eaku Kieran Devine chalked agus a Chumuchun Hussey Hoban and reached Tegan Hundi Longford Kajetar and Lena and Shaw agus a guy should goal Satora Cursi agus Shin Jataku agus Laviento Cormac Flynn check this job as she Gordy Hessen Emerchin can Rachel Ra the Golraila Cursi Ben McCone agus Efuyana Vru Chin agus Shin and Rat Evertadi Shin will do a lick and slew on agus Shin and Funyev agus and spur that here Hundi Longford agus he Khulin or Khul agus he the Harnches job I reached Instant Clehe Shaw and Ish Jesh Alarna Park Sean Fagan agus he Kurhama Gaji Keelan Hudson far on the Hanaglas Jack Green Nation Year Shaw short this Jack Marsh and Shin and Cool Byra Conley the Kirkus Lash and Shin agus Hudson on Honey Glanu Ma agus Maguire Lash na Lawa Sawach and Ish Honey a Haran Shama for each Skinner there a T Valid and Farke Catcha draw Devani agus Clagan and Arja Egga Coolin Adra and Shaw Devani Coog Womachil Gold number Shin and Darnalia Kamoila Badger Bomachin look Nago the Ambresha Hudson Arish agus Marin Longford Shaw Cahi Joshua Marsh Chaktama Holina Land Hussey Badger agus Takiak Nisfar a Horch Hartford Larna Parka Maguire and Ish Curhas Jaharish agus Ran Nugent Chontu Bala Hawaiian Bala Halat the Spas and Ish agus Skinner there on Skinner and Canara Skinner a tablet at Homich and Tossi Jai Meda Jantega agus Lavinta Curhas Jahagiri stop a Carlesho Flynn agus Shirata Janta agus G Halwu Ianta Skinner there Chact on Tossi and Ish Kian O'Donnell Giri Brishuma Burchesty Insulina Land Tossi Kai should go freeze na Lawa agus Homich freeze Larna Park agus Shin Janta free Chan Fagan Janta Gamoy agus Shirta Chact on Tossi Buntash the Lesh agus Giri Golhan Tossi agus and Rachor like Torch and Jess Shot and Darnahur Simigalore on a Cooney a Huckus on Tossi on a Glaku no on Meshri Giri a Woku agus Rodden Shock to Crew agus a golf region allow reached well Nyart Clehi Marata Instant Creve agus Doy the Cursi Fuilahar a Golga Ham Brescia and Vacuum with Jam Brescia and Shaw Kian O'Donnell here agus and Kunshaw Schultes ja agus well it's Doy hit agus a Giri at the Hanches ja Rushy Keelward torch for year Deutschen Costa Carlesh Ma Hagen to a Motlish and Kinu card 2 and Leach Ach and Kunshin Badger Gajahian full Gajia Clagan and Shin and Gusker Kashi Broglesh reached and kick a Ma Skinner there Brishu Ma Tivo Wine Fagan She Ivrahel Larna Parka Conley Lish and Kunshaw Kurha Ma Fig and the Golanarja Funahanya Kate the Gola Chat about Bullia Larger and Shin Chak Trasta because Al Mimna because well and Rachel Ra Gatana convert Trasner Kela agus Connor Clinton he and a goal to Torah Lehroj Shilam Garhog Al Mimna the Lehroj far agus Ahanal Rodan Shin agus e chalked them off on a Hunya Ak Tuckenche Shelev Hartford 3-1 Michelle goal Instant Darnalia agus Badger Kuchev Gordy Henshaw Kai Condilui Woku and Sluig Becky or Hushinianu Winchester and Shin Instant Lena Lankul Jeshella, the Longford Chalk Tussi Spas, Insular, Arash Gaji, and Khulbyra, Shin James Ross, for Moore, on Wiltshire Apple to Glushuk, Ella Kahu, Score Ella Kahu, Honde Louis, Shasu, Sheer Pearse and Shaw, and Clahalak Hannison Shaw, a Bark and Fishy and Octogus. Taking Sheriffad, Kajetor File, Shelf Gafoil, Fwacha and Shin, Keelan Hudson, Jantagamoy Hegashoot, Kurhas Ja, Higan Cornell Gashaw Head, Longford a Chalk on Tussi, a Giri A. Kurhas Ja, a draw Natussi as far, Shin Marsh, Hugas Hagan, Mashvedger Shiniana, a draw Green and Ish, Chalk on Tussi, a Rish Lash, Sean Fagan, a smooch of the Arts and Air, Gaziracht, Kalcha Gol Creek Nu, Marsh chalked them up, Bridge, Hugas Fwacha, McCone and Shin, McCone. Abel the Ruddy Glanu Suas Sugas to make Janu Condilui, Commission Sass to Shell of a Conjol and Shaw, Ruddy Yanshid, Longford the Giri at Gridge Machias, Fagan, August Badger Rishella, Conde Longford, Kunta, August and Full Golis Chahik the Clagnan Shen, Condilui, August and Shell of the Vania chalked him up. Skinner had the
Ireland Leinster. Part for 3-1 much in the machine the Coach of Gorty Henshaw. Eg Tusen Darna Henshaw. Culin Adrahu. Jai Gulin a Conde Louis. Ní Gulin ag an Aaron Bala. Brew Alarna Parker. Agus sin go foil a Conde Louis. Janta go Moyak Tucker Huel. Agus Cooney ag Chactama. Badger Jashella. Eg Longford Agus Fall. Ganaris Carta Duig Chactan Shin. Agus Tom Maguire. Ever a Hockton Shin. Agus stop Curham go Mijlaha. Go Sinachul. Hugo Ra Larna Parker. Go Profession the Badger. Agus Badger. 3-1 with Chillagal. Agus Dúrnoi. Agus Iad Shincha. Go Cahar Jeg. Agus come up the Tom Maguire. Tashadabal the show Akalama. Agus Arch Winch. In Gleha Canish Lion. Gleha Canish Huga. Máirt Janta. Ignishincher Foster. Ak Bruher Freaks Larna Parker. Kyle Chinchin. Ig Blessington. Ak Sean Cheshinish. Agus Blessington ag Chag Tom Tusty. Fall Janta Henshin. Agus well. Ní Ro. Morn Jesh na Curha Harn Tras Nano kicking the Sierra. Eg Conde Longford in St. Cleha Shaw Horby. Patient Mikrin Hukuara. Shilam Gur Kian O'Donnell at Hedney Chag Tras Net Linera. Gulchi Sasta and Kunshaw Aglaku. O'Donnell Noy. Nafura Hina Kahar. In Yedin Ufalye. O'Donnell Fur Najishe. In Yedin Longford. Agulchi Abel de Yeracher or Coast Score and Shaw. In Malye. Longford knocked. O'Donnell leis níor seo an Kitto Curhas Jahega and Kunshaw Sholtas Jahagas and Kunshaw Crin agus Harans last man Cian O'Donnell honey a co-score agus Longford carried Máirt agus iad Trinter Ashton St. Cleha Shaw Far agus Conde nar chail misnach ri agus the Negol a co-score and Shaw Jai Gulin and Teve agus will much go Brescia Akail and Shaw and while more Longford and knocked agus a Bark and Phiarsaigh Badger Jeshua Inella Flynn Markey ag Chag this cha Ever fi hien Grim should Sholta agus í Larna Park ag Chul Bairna agus Magluin Shin agus well to make John Good Chidagiri a lehid some McCullen Akailer and Leroy Musfeger Sholta is Jack and Nugent Buncha Ega McCullen and T Valadan Fark Cormac Flynn on agus Simo Galore Conde Louis Sasta Gullisja Galarna Park actual Finn Coyle agus T Valley Hoban agus Nyard Shella Fwacha agus Clinton Geru is Jack Badger go mid Shala Akunu Commission Abel the Rudder Crew Henshaw Skinner there Chag Friedla Lewis Schultes Jag at the Vanny KV Sasta Udras agus Canarock del Yarrow and Shaw agus McQuillan a ton McQuillan Leshanir at Gullama 4-8 agus in Kunshaw well co-score and Shaw Ahan Chansanish Kavekamuj Jai Momacha the Brescia and Shaw and while more Longford and knock the Bark of Phiarsaigh and Red Short Eamon O'Croher Eamon O'Connor Ra the Gullarai agus Shansa Horse the Longford Badger Ura Wainella Alan Mimna or the T Valadan Fark Mas Badger okay Curhas Chahadro Hagan and Chactama agus in Kunshaw August and Fall Chanta and Shin August and Farbridge Boija Hugme Martin McCure and East Luha Tashi Jira Kosalesh Chactama Badger near Shin Garosha Kosala James McCartan and Hanashema agus in Kunshin and Winch agus in Ish Jesh Inta of S on Cian O'Donnell a fur an score and neither a co-score Bomacho hin Chira on Cantor Kieran than Fark and Jiglesh and Gashka Yanu than Darna Hoor and Shaw O'Donnell Leshanir Darren Kitto Curhas Jahega won the Cussalash Targer the Muir because they Curhas Jah Targer look fake and August O'Donnell and Laighean Shaw Mass Fetcher Longford Shaw Aka Gaji and Jared and Rachel a Dunker Urador Marathon look fake now because hey a gimpy here another Jerry ahead you and Shaw Sholta Magalarda Parker Buncha Conde Louis in a chat and Tussie Jesha Wainella Aku August Curhas Shaw August and Rachel Ragwell Fall Janta Steve August and Fall Shin Janta Calche goal and Rachel goal Cheer has Jaga Coinel August Culaves Harvey Jacker August Fall Janta Hart van Lena Medres Fihen Shin August Jesh Jacker galore and Kunshaw August Brew into August Kate Jackton Tussie tag the Venny well and Kitto Gagason Han and Kunshaw her Harn Trasnan Heel and look faking and Shaw Heel Mutini and Shaw Grow and Ras Richie Hig Conde Louis August Grow and Gashka Janta Ig Cian O'Donnell okay Tug and Tam Shaw Garan Nugent August Simo Galore Erin Chasaw August well couple of Horlock and Gadiok the into Janta again Shin Marianne not Tussie as far
Ran Nugent, leis an íra Seán far an Hanagus ja. Will and Crinne Sagas in a chat this ja. August Imelda Cool, Bullen Shen Coolya. August and Rachel Goalcha Shin. Chat August another Jerry Shetig and Rachel. Kill your dog Christian Shaw, the Hundy Longford. Kill your dog Christian or a fuck August never honored. A Janu Balos Saku was ja. Hundy Louis. Críomhiste, Iadson a bhí go mór an uachtar is dá head an codjas mód an cléthe seo neart sell acu ceilúir dá an mí ar a fach agus Paine Longford tegan siad ar fad caché an torú a bheits anna go dearad na áid buinte am hacu na gléthe canis Laighean agus sáí ar ceanta acu tríidir áist Inné ahanod a harla in San Darla leachan sin Céan O'Donnell a bhí an mar lécha ag go dearad agus an Pearse sin de chuilnaí a Phiarsaigh nó kicking na scéire ag go dearad a thug an áid dóibh is ja ag léthe canis Laighean. Dá créiste an íireachta tágus sin mar nar a thosaí an cumar seo amát an chéadúr Longford a win in níéag fiche a ní. Bhí siad an agus win siad cid a thuaire agus le Jenny in fiche sa deag agus tá sé ráist in san cléthe canis ríist agus bé siad an lá a thuirt ar na butcherí a thugus ama in néan bailile clia. Mar sin de an cléthe le canis anseo a Páirc a Phiarsaigh anseo a nach agus an scór Jerry a bheits an nó atá an go leisce na chundí luí Jai Coilín agus Longford Coilín Jay agus áit buinte agus sin chuhaide lofa mí le chundí luí ach an lá agus an ihe anseo le Longford. Ag teachtas deach ar an lína sinna ggéirú agus sin deanta go maiid ag McQuillan a níoscar chorthas deag agus an céad scór fáilte ag Cillian McQuillan agus na glú agus a géirí an lína sinna Janu Marí se tá McQuillan agus is sprá leis an lína sin is sprá leis an íra seo is mailinné Gearú is dear an kitdag deanta go maiid an éalú ó Skinner agus níor seo chorthas deach agus sin scór an Sky ó Céan O'Donnell an coolbeire agus an rud céarna bhuaí McGlú ar dús beire agus cláchtú deanta ar an íireach seo McGlú agus sin chorthas deach agus sin agus a rééis eile 3 pointe agus gramú teachtas deach go leid ar níirí sin agus Conor Doherty ará ní bhí tú an Jarna Jazz seach torthaí an lean tosaí leis agus Andrew O'Reilly machchas Skinner agus an istan spás gasco suas McGlú agus Skinner coibrúinte idir a bhir seach go Skinner leis an íireach seo chorthas deach agus sin crínear duine eile a thuirtas deachan Din sin na Skinner agus O'Reilly ar an kitag O'Reilly leis an íireach seo seoltas deach agus sin chuirlí den Sky den kitag deanta díon thuras O'Donnell a ríis O'Donnell ar an kitag O'Donnell leis an íireach seo agus é seoltas deach agus nar a bhí sé dí nar bhí fragment dí O'Donnell teach amach agus an capú an sin ag hagan bhfuil cosclé aige bhfuil kitag aige seo íireachta se leis an kitag seoltas deach hagan agus an scór an fáil agus Skinner go fáile go leis i ggurí duine eile glúbú hart a ganis Maguire Frieds Larda Parker Tom Maguire agus an conseo chorthas deach an trasna a leanún Skinner deanna go mhaid Clinton ag smuoinú faúide Clinton leis an íireach seo chorthas deach agus Crin agus thar an trasna réir fáil agus sin fin coilig teachtón tosaí inis Cún ag teantas deach agus an conseo seoltas deach ag Cínan agus sin teanta ag seo iad Frieds Larda Parker fégan agus Fáte gan san year Jesh inis fáinne scór an conseo chorthas deach ó Doherty agus an conseo crínithe ag Conor Seolta má spás inis Mark Cooney agus de Hagan is tí hantosaí Hagan agus an lá chortha leis agus Jesh eile bencher fáinne Chéanú den darna thuair an seo O'Donnell leis an íireach dar an kitag chorthas deach aige bhfuil na cosa leis Táidir na muir agus é chorthas deach Táidir